Ki nong mikmat kaliang persya ki badan hapok kasyatri jong ke Meghalaya People's Front MPF minta kesengi ke arpesan terik jemang kala leit bani kendo iulat ke jela uvi shanmu ganathan hakaba kila pensngau hau ya ka jinglong jingman jong ke jela kentup ru halor ke village administration bill kaba kila kerpat na bon a ya ka jingmenjur hadin ke jingi kendo kebalane lapalat si kentatam hapok ke kamera terikam ulan haraj bawan na kaliang unai lam kaliang persya udot kedan keparoi ulai thu baka jingwan jongki bani kendo yolat kadai ban pensngau halor ki jing e ki bakani ke jela ke kendo unoi lam kaliang persya ulai thu bahakani kesngi laya keren bat pentip ru haulat halor ke jinglong jingman jong ke jela kaba om dan ke chu ke songsuk songsan bat ru ban bu ke jingkerpat haulat ban ai ke jingmenjor ya ke village administration bill kapadang dan mentah hakamie jong ke Sorkar jela poi hau gobernador pemerintah dan rengi lapan skui ular jaba ka poi ki gobernador kan pasi pon approve itu bil pala jaba ka bil ka don jinduna laban amen ni ka hadin kumbalong lem ki anyu hadin dia mamjudan kuwi ka anyu ko biang ladong dong dia ki por bi implement ni anyu la ngilab badon kanun jinduna ki laban amen ni ka kay ka ba lat ka jela pa pensngau abai de kini ki jing batai ki jong phi abai de kini bobon ki jing e ka jela ki usngap hai ke bunyi kren tai ke basuk na de kalong ba sultanat ba ununu briu un shustofar janjar ki nak mentai ni ki kam de kam politics ni ka administration ha kan unu benta di natara habaya keren yang di fasting lai buang ba sultanat ba idil ban nong room unsha janjara fasting kumbulong menta ki kabil keempat poy gubernur ya ke ikadau ki baru pietip balai kabil kempoy tingli keren ni kila bandon ki conflicting issues no ten rengong yakin ki issues laban sort out hadin Ingliat hu gubernur bakal ada problem yang keris keras ni palat kon kaman dan solution. Jadi kebangi kamlong concern more kalong bangiting yo ka spread agni kidong jungi. Ti natadaw yung don kamban sim baru ke measures dan pencikna bakal ada problem hanni usulong ba hasil sektor kuwi kamde ki ban kata nagnun jinga ki bermenta. Kumpul menta umdan wair bos nat ke baca agak stir jungi kamtam jinde begini kabil kabangingi kwa kalong ai kan baka government kan pasno ne kabil nang ba kirang ba shnong keleng kinsung tu ba yaki laya dara ka an te wala da ka don ka jinjunaru ya ke juduna laban amen hadin ngalong menne wadak Indian constitution kilap don shibon juduna wad yakini ke juduna ke jual tu amendment mungkin propeki mo ke kajur kan ni kabir ladana badon juduna hadin hilap amendment